Voini January ni sompani sang ni somni pakhat thole ni ania mizo official channel clear tu lengai thatu zongjong te chibai kan bu ka cheu tun tum chu United States of America President in than chung changa Dr. PC BXM aziak thalam takanon chop chuak don ani United States of America Martial Law Trumpan Insurrection Act 1807 assign fel derto Washington DC a sipayan duty khatlat ti report ani executive order puitham China nena in thunzom company Paul reng dan bo chia unlawful angin voin January ni sompani sang ni som ni pakhathian puan ania he executive order hian pro China mainstream news ho CNN BBC Al Jazeera le media control to big tech ho FB Twitter Google te akang kai donem pop manani Italy Prime Minister Luis Manto ti hi dikem Trump papai thlak tumna impeachment a zu ziral le main engchen nge kaldon le adangte jol nei hosea bungria changli a chuan ka thu lovin lal te anin siama ka khriat pui lovin lal fapate anin ruata United States of America President Donald Trump hian martial law hi puang toro se tin tulti emin pathian hena kan tong traya amuang sual palang ti hlau deb de pakan khur zoi zoi lai khan ahun takacha thin le tlai ngai lo pathian chuan akhriak thi Donald Trump chu malo lak ti reng to lo nia January ni ruka mi puin US sarkar mun pui capitol an lu chu anu lok khan President chuan 1807 Kumasiam Insurrection Act thupe ka mingalo sign reng to chu lo ni in chu order chu martial law pon na tura mahruai tu ania hemi bechan hian sipai mun pui mi te chu ko chuan ni to a ma se mainstream news TV channel rang te chuan hubbe tumin do thuangin an lo zirtir ve thung ani Insurrection Act of 1807 dan chuan ram chunga helnate tual chunga inti buena lo chuak laka inven himnan America President te kota US sipai te le National Guard Army Navy le Air Force te baka local military te ko chuaka atu langa khomwa le tui pui chunga buaina chingfel tura mala tura thupek theina US Constitution ina pek chuni US uisathiam te anchemasa Military Intelligence Service lian le chak tak main mi pui hriat lo lama secret takin man lo la char to a ram ven himna ta na thil poi thei tam takan hai chuak treu to entirna nikum November thla khan US Army Intelligence Service te chuan President Thanlai an lo en thla rukna Dominion server kha Frankfurt Germany mi an man chuak ti report kan pek to kha aru kalo en thlatu CIA tene an in kap le ngal ni kha karma salo kaman chua pui ber mai chu Trump a vote musa Biden a vote angalo chantina khol pui ber Italy ramatanga po phalna ngeya ti ni ti le ati du ber khaman chuania ain puana affidavit chanin secret agent an nei vek to YouTube atanga ngai thak tain anti viral vek to boka kha in puana tang kha November ni thumin thlanna vote share kha America ram chung po ni lo foreign ramatanga Biden ati tin ngai tura ruam man vek ani ti chiang ta a chian na chan chu President Thanlai Khan secret agent ten khoi tanga control nge tian mu chuak thei mai lova ma se January ninga Georgia Senate run of vote chirna khan aman ti da ngai china omlea Trump parliament chakrenga vote za zela sumko pasari an share thlenin an chol lea chu minu amak takin Biden senator te khan tling le ta thut mai ni kha ti chuan amoi tok chin Biden lam tang te khan tlintir le ta ni le lama chana ni rualin le lama kha dan bo chepa man ruwa kha khoiram tanga lo chuang nge ni ti mu chu phanan Military Intelligence Service te chuan an mang ta hlo mai le he thil mu chu hian President in thana thil diklowan tina bupui headquarter chu mu chua hai mol phawani ta a he thil mu chuen ngonga nei thadon rem ngei mai America chu communist China lakate America melma liberal democrats misuak sual ho lakate media control to big tech ho lakate in thana diklo ber chu kan sela martial law noya thiang lim le dikta ka in thlan thatle theina konga honga Donald Trump patan America ramro puya siam le theina
pathian zol nei te lo khril lo kanga Trump puya second term alu na kong thar khal lo tur kong hon sakta ani he thil thlenga mol phota pop te Italy Prime Minister hlui tele an mani President po phiar du tu CIA te chanvo tur zel run thim thleng chuan soizui zel talowila Trump angei po pathuak thale rem hria ralrel thiam corruption sumina ei chiat velo tur khopa mi ho saton to billionaire ani boka pathian trimi America le khovel puma evangelical Christian maktaduai tam takin banglawa kan tong trai sakrenga wangin ahun teya action lo la reng to maya hayan ril ruha takom te tan ha dam huai hoi na tura ron thlen ta a mut mo nar mo nei tu te tan tho veng toang tuna tang chuan America sipai ho tuluber commander in chief Donald J Trump hi amelma Democrats hote Medallion CNN BBC Al Jazeera New York Times le adang ten an du duin an tinom na ngam lo tial don ani mail ama phalna hnuaya la social zui an ni to zo ko me Twitter te Facebook ten an du duwa president account an lo khar sak mak thin te po an tri dak to don ani mai thei man thei vek an ni to a he thui chiala hian nam phat san tu ho tulok mi engzat nge an man khom to khriat pha ka ni lo sting operation mizo tonga ka khilfia thiam danin sting operation ti chu IO chia ti na nia lu chu sam tak chuale chu har tak ang hi ni ome aul samzong in thangkam ti na ni mai America mangai tu President Donald Trump chu amelma F2 liberal leftist democrats hoten kumli chungin ni khatpo chol hadam man lo khopin zapo don lovin ram chung le khovel mi puite mit po veng zog lovin dan bo chia theina piang bo chezar zar chunga anzar buai reng wangin heng mi sual ho zong hi ahu ho man khom veka America ram then fai tum ta a kha president in thlanan thil ti tum dan le bum na vote an ti ching pen dan zong kha atana polrin tlak lo FBI te CIA le adang te khriat lovin military intelligence service te mangin alo chui chu tir vek to a an mangang hian chalchang to ani Mordecai aya hamana khailum chutiang chuni ma sela America president kota an constitution le pathian in power alo pek san zia hi chuti maya phieru ka ti tlak thei zia zang alo ni lo tuna hian ama ti mol phawa thu boy rip tak siam saka adam chunga zela khung bo tumin politics sa onei thei to lo tura da thatlen tum tu da zong hi din mun lawa ma anding ta thup jok zunia Nancy Pelosi laptop thuruk Kalmasa ni rukka mi puin Congress ro re lion lu chuana khan Trump a secret agent te chuan Senator le House a million deu te mun him lampana a billing a balangan tlan chu lan khan an laptop som pani ve lion lo lak saka chung zinga chuan House Speaker Nancy Pelosi hlaulu tu khan engma soiman lovin a thuru ka vonna laptop pot lan san hiala chu chun latela he laptop chunga hian engang phiruk na thuruk nge ti te athil ti ruk man chua chuan atan mual phona top khok aruka foreign ram China Communist Party le Iran le adang tenena an thu thun na thuruk te in thlan lai vote ruk dan an plan velna Dominion call manga Trump pa peithla kan tumna le adang te le phiruk na thuruk an da thatna ninga yarin chu secret agent te kuta ta vek mai sia athuru ka an khrechuak tur chu Nancy Pelosi hlaumang ang hi aphi vel roi maya ni somvel chau Trump an huna nei ton ti te chu atan chuan chatuan ang mai rai niang Trump a thin rim thoklet le tur hi tur zongang lo ni ome kar kha chung le ka president nala chelai po chu engma puang chuak thailo tura hli sak turin impeachment thu boy bok chu abuat sei tir le tarum maya naktuk January ni som pathum sang ni som ni pakhat hian House an vote mai thei ani martial law hi du chon Trump na puan nan reng thei to boxi kaltluang zarzar po ni se thil ti sual lo na pui chu president ding lai pai thatur hian akong athui ve via wasin tui ku kho kong sot ka toy ber po zodon se an zo chu man mel love House a jon soi boy lovin paltlang thei don ma sela upper house a senator two-third majority vote mutur chuan grand old party Republican Senator Sompariatal do thu lir manga an thlem tham lungoi ngai dona ma se ti tak khian amang ang hi
phelop lop ma se kei pui tuana chel lo tlat mai khai lu matum Donald Trump an lo chet khal lo maya an ro rel khol pui berom na Capitol le chevela District Columbia area sipai sang tam takan duty khatvek to in channel rang tangin report don anita Washington DC a sipai an duty khatvek to nimin tu kazing thoka USA ka thian pa in pusia mi tho toem enga thilom je ka vakra thiam phalo ve in biak pona thil tam tak chun khar khip to nge ani sarkar mun pui ber Washington DC la chu sipayan duty khat mup to mai kan president hian Marcelo puan kala khre si lawa puang lovin Capitol Hill velen sipayan lu thayam ni hei kan now US sipaya tangpo duty zinga telvet in thilom dan khre lo ham hai takin minong khola tukin khan minong khol lea hei pusiam chanchin bu le TV lama chuan alalang mi alawa ma se in biak na media zong hi an choltir blackout thup mai don internet po media po ina in biak po thei don lo emoni kan pi sap nu phei chuan heti te chun company na po kan thok thei don em ni tin message min thon ka dong tin mi ron thrilani tuna khuan America rampu ma sipayan duty chuak vek to a president sipai ho zong luber commander in chief nibok put Trump pathu puan an ngak thup mai ni turani chuti chungin CNN le TV lama chuan heng thil thlengi khelo om takin apa ngai in lakal vereng thunga Washington DC a sipai rual khat thup mai te po fake news te chuan Biden president turalak lu na inauguration huna boruak lo wong him turangin an puang zai mai nidanga hetiangin inauguration mani soma raldo turang main sipai la pung ngai der si lawa Afghanistan a US sipai rual om za zet anom to sia thudik thu bo tuma mi puyan bum na disinformation ani reng si ani Trump patana thanem ngai thok tu USA thian theng khat te chuan Mizoram mi te kha lo lungai su lo chi ai su thulo mo malo thleng me kani tuna hian Washington DC emergency puan ani to a sipai rual ko chuana Insurrection Act 1807 po assign fel to boka foreign mi te nena in khunzom reng thil reng man theina executive order chuani to boka in thanna khan Biden atlin gai na turin computer khol chang kang mangin foreign ram China Italy Iran le adang ten lo rel na sajiaman chuwa vekani to boka heng thilai nam noi zual communist China agent ro pui Joe Biden a Nancy Pelosi Barack Obama Hillary Clinton tele adang te baka Republican zinga ama phiarutu Mitch McConnell Mitt Romney Mike Pence Big Tech ho tu lian CNN president le adang tele ramchung dan bot setu te kha sangni som pariat foreign interference act danaman theive kan nia zela tang turin ting mit chungin an la kai du don ti hi conservative news channel report avatam to em thunoi mangini lo ti top don to teang pakhatna nimin khan thu chuaka nei man lova achan chu nimin missionary dai khan changsil kaya campaigner missionary pu buang ale sa pu paten Mizoram leilung anon rana muna thiantenen hun ser kan zumang wang ania voin January ni som pani sang ni som ni pakhat hian mistiri muzog lovin kan tui chepai phum na simen uak na ka thoni len tak wang ani panhina zanin zanlai vel hian president Trump an American mi puima thu pon poimo puang dona heta hian ama order lo sign to bozuin martial law puang to donem ni tin America mi puita chuan an ngak thup mai ani Tren khatin an ngak lela tren khatero chuan lo thona nen an lo thlir thung ring lo te hlawin an khurang kan lom na nia chuan ti hlang main pathumna United States of America House Speaker Nancy Pelosi hi man hlawin atlan chiani omin ti thang chaklea hei diklo kan confirm lo kan thriat chian ro chu nimin khan Trump a huat na khat Nancy Pelosi hi chuan Article 25th Amendment mangin Trump hi khinthla ka tumle peka Nancy chu thinrim mel dawin hol tangina chuak ta ni palina Nancy Pelosi hovin Trump impeach tuma an baina hian pompuya hlovak lo lai le paithla ka tum President Trump hian emergency te Insurrection Act te puang to in martial law po du hun puang thei apuang tre pani la hian khovel ram khruai tu te chu tran lambik na yemo tong sual palemo hlawin an re duk mai ni na lang pangana
Aizawl West lam nu pakhat chuan Hosea Bungria Changlin ka thu lovin kalte in siama ka khriat pui lovin lalfa pa te in ruata ti thu mangin Biden hi America president tan lal panapom lo ti dong thara America prophet ming thang tak Robin Balok apoin Biden ni zak takin la hoi kun reng don tin tu nai mai khan hril lok bok parukna zanina Donald Trump thu puan tur hi pathian in finna nena puan theinan te America ram buaile in thlan buailu tukchin felnana sipaite kai hruina hnuai in thlanna thiang himan nei theinan te misuak sual hoten an chan tur dik tak an chan theinan te dilin pathian ne nai tong trai sakangu tin Dr. PC BXC mahian thuwa ronziak ani ole khati zongkha tunhuna tana US politics in thlan chungchanga Dr. PC BXC mathuzia kanon chhir theita chunia Mizo official channel min thlir saktu le min ngai thak saktu zongzong te in zawaya chunga lom thu kan soya kan channel hi min lo subscribe a min lo share sak vek turin in khongai na kan dile in zawa in hun man nuam vek ule